Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je tekma 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Šumo, v Kidričevo, pa so prileteli Kranjski orli. Nikakor si ne želijo kupovati nekakšnih mačkov. Žakno, no zdaj pa prelog Klepač in 1:0. Mihael Klepač, 6. prvenstveni gol v dresu Aluminija, hitra akcija domačih nogometašev, 7. minuta in domači vodijo takoj. Pa pri žogi Vrbanec ima veliko prostora, to zna biti nevarno, tako je. Ali je tukaj priložnost za 2:0? Sjajna akcija znova Aluminija, ki je zdaj res v 3 potezah po izgubljeni žogi matiral. Nikola Leko, pa 8. prvenstveni gol v tej sezoni. Morda so fantje celo danes kaj stavili, kajti Živković nazaj do Petrovića. Petrović ima veliko prostora, pa lepa podaja v kazenski prostor. Čermak, ali je to 3:0? Tako je. Nikola Leko, 9. prvenstveni gol. Hitro se obrača števec golov pri Nikoli Leku danes. Še lepša podaja do Klepača. Klepač je močan v igri 1-1. Klepač pred gol in malo je manjkalo. Pomagal v obrambi. No, zdaj lepa dvojna podaja Klepača in pa Jakšiča. Jakšič je hiter nogometaš. Tam je lepo pazil Vrbanca in avtogol Mertla. 4:0 že vodi Aluminij. Razpad sistema pri Gorencih. 4:0. Razburja se Mertl za tole. Je pa res, da Aluminij zelo dobro motivira. Nov priložnost, ali bo to 5:0 petarda v vratih? Tako je. Odjeknila je petarda, pa še ni novo leto. Poglejmo še enkrat akcijo Aluminija. Ja, zadišalo je že tukaj po golu. Vrbanec je čakal na podajo. Mertl požrtvovalno. Kidrič in pa Tahira sta odšla lani, pa tudi Štor je že zapustil vrste Aluminija. Leko pregrava. Nikola Leko, nesebično, ali je to 6:0? Tako je. Tudi Ante Živković, 6. gol zanj v tej sezoni in Aluminij vodi že 6:0. Ali se nam morda obeta najvišja zmaga v tej sezoni nasploh? Pantalon dolga, ali to ne, ni prekrška. No, zdaj je priložnost za znižanje in le znižujejo. Kendrim Hasanaj, 6:1. Tokrat pa dober zaključek Orlov, lepa akcija. Ja, morda je malce padla tudi koncentracija. Podajo kazenski prostor, akcija Aluminija, ki še vedno traja. In tukaj je 7:1. In ko sem ravno razlagal o talentu, ki ga premorejo pri Aluminiju, torej fant letnik 2002, Flakus Bosili, tudi med strelci. Dali nekaj prostega časa, no zdaj pa Petrović, Milanović, Bosili, 8:1, kakšna akcija! Kaj doživljamo danes v Kidričevem? Pa očekivali smo tešku utakmicu danas, međutim vidjeli smo svi zajedno šta se dogodilo. Sve pohvale, sve čestitke idu našim igračima koji su ovu utakmicu ozbiljno shvatili i prije utakmice smo se dogovorili da potvrdimo ovaj jesenski dio sa jednom pobjedom i da odemo na zasluženi odmor koji smo zaslužili svi od reda, od predsjednika pa do čistačice, ono što se kaže. Prema tome ja sam poslije ove utakmice ponosan, srce mi je veliko, mogli smo danas uživati,
u ovoj predstavi. Šteta da nije bilo malo više publike, ali razumijemo, bilo je hladno vrijeme. Međutim, ovo je bio pravi zaključak danas za jesenski dio. Pričekivali smo tešku tekmu, ali ovo je baš velik udarac za sve nas. Na jednu stranu mogu biti srećan da nismo primili još toliko golova. Danas je Aluminij u svim segmentima igre bio boljši nasprotnik. Nadigrali su nas. Ne vem, to je bilo danas kada smo gledali Barsu protiv nekog nižerazrednog kluba. Žao mi je naših navijača, žao mi je Kranja, žao mi je posebne tekme u subotu gde smo uzeli 3 pike u Mariboru, dođemo ovde pa primimo 8 golova, velik udarac. Neki igrači će se morati zapitati i morat ćemo da gledamo da poboljšamo igru i sve da u nastavku sezone se ne dogaja to kad se dogaja, kad se zgodilo danas.